Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Ang akong giluto ganina guys, tiil sa manok. Karon para to sa kuano, di man sila mga og tiil. Tiil sa manok, di man sila mga sila manok pero di sila mukaon og tiil. Nakaron ang akong lutoon para sa ila ha. Mao ni. Batchoy. Tana ko gamay limon, batchoy na siya no. Green gyud kayo guys, green guys tanan, very fresh. No? Ahos, gamay luya. Red paper na dagko, nga anak gyud kadagko. Pag kani siya mausad og onion no, ug gamay na chicken. Gamay lang, no? Batchoy, lemon, ginger, garlic, red paper and green paper and onion and chicken. No? O gamay nga butter. Kaya di masama kaon og mantika. No? Amo na siya akong lutoon. So, let's get started. Lunod na nato ang manok. Gamay rin siya guys. Kaya di magkailan mga unog karne. Ayan. Tangan yung magdahang subak dili na sila magkuhan. Tanon lang guys. Dagan man guys. Pilit man siya guys, magpilit. So, magpilit man. Buto na siya na mag-brown. Kung mag-brown. No? No? Lunod na nato ang ahos. Oh sister. Oh no, you're in the video. Lunod na nato ang ahos. Na ahos, lunod ng ahos. Then onions. Di ko mo gamit og patis guys, kaya di naman sa mukha og patis. Naman mo kana dihang nasunog-sunog, butangan na ako sa tubig, mao na siya magpa-brown. No? Mao na siya magpa-brown. Now we load this batchoy. Marag puno kay guys no. Nya magamay na siya nya. Natin gamay lemon, torang. Gamay lang.
Green kayo guys. Murag yellow. Oh, kani siya nga gamay. Kanira siya. Ano na siya. Pero green good kayo. Indot guys tanan first cook ito na. Totoo na siya guys. Kaya gahapon pa ni siya gipalit, no? Gahapon sa hapon. Hindi ni siya lutoon. May yellow na ni. Sayang kayo. Ang kwarta. Na nga. Lutoon da dyan. Para mapuslan. Para nasa ko ang bagtos. Murag na overcook mo ni guys, pero mo may lang gusto ng humok. So right guys, this one is done. I think. It's done, I think. No. Now it's done. And try it. We will try. It's very hot. Tastes good, eh? It's done. It's done, honey. There you go. I'm done cooking, and that's my husband's food. No rice, guys. No rice. Just that one and 2 barbecues. That's it. No rice. There you go. And that's for my daughter. She don't like it too much vegetables, so. And that's for my husband. And that's for my daughter. No rice, also. All right. Look at that, guys. That's for my daughter. Only one barbecue because you want only one. That's for my husband. 2 barbecues. No rice. Guys don't want rice. No rice because they don't like rice. So
That's for her. Only a little bit because she don't like vegetables too much. Alright. Thanks for watching. Please subscribe, share and like. Ring the bell.